Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Andi ko sekal kamuliana, oh Tuhan di batangku. Kam ruiskan kini ulindingan kemuliaan, kam icabini terang ersinal sal, ikimbang kendu langit desken kemah. Pujilah Tuhan, oh kam umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Iba bulau idas langit ipajekan durumandu, embun ijadi kenduman keretandu. Kabeng angin irsandu, angin ijadi kenduman pesuruhandu. Kilap jadi si erdahindu. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Oh Tuhan, Engkau melalakala ilako kendu, doni endadem alutina pandu. Kerinai jadi kendu aludem kepentaran, nehenlah berkimbang lawit simbolang, isin makhluk sikitik dengan galang. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Kerina ia ngarapkeun kam, gelandat kenakan ibas paksana, pangan isikap kendu.
maka man ia sebesu. Pujilah Tuhan, oh kam umat-Na. Pujilah Tuhan, oh kam umat-Na. Adi itulih kendu gentar ia kerina. Adi ibuat du kesah nama temaya, mulihkan jadi abu. Tapi adi iberikan du kesana jadi meia. Iberikan du gelusim baru mandoni enda. Pujilah Tuhan, oh kam umat-Na. Pujilah Tuhan, oh kam umat-Na. Alleluia, alleluia. Nina Johannes, rehma sekalak si belini nasangken aku. Ia peridikan kam pagi alu kesasi badia ras api. Alleluia, alleluia. Tuhan kapras kam, ogen ibas Injil si badianari rikutkan Lukas. Puji kemuliaan manbanu oh Tuhan. Tupung Johannes reh pulau Jordan kala sinterem paksana nima-nimai dengan ngarapkan kerehen Mesias si ipadankan di bata. Maka mamang atena karena Johannes dengan nungkun ibas ukurna entah Johannes eikin Mesias si ipadankan makanya Johannes manbana krina. Aku mempridikan kam alulau, tapi reh mesekala si belinan asang aku. Ngausari nalis patuna pe labo aku tunggu. Ia mempridikan kam pagi alu kesah si badia ras api. Kencakrina kala sinterem ipridikan, Yesus pe ipridikan kam. Sangat Yesus ertoto talang melangit. Janah kesah si badia nusur ku babona bagi nerapati. Terbegi pesora i surga narinina. Kam kap anakku siku kelengi. Kam kap singena atiku. Nandai Bapa turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Sekala guru ninaman anakna di sekolah. Engkai makalenga isindu data karena ingan ras tanggal ketubuhan dunaku. Petru gelarna murid nenda rehnina aku labo kutah katawari aku tubuh nina guru nenda engkai makalah sungkun dosa jangan andai dunaku. Ya nina Petru enda. Nandai kape sangana kalau kai rumah. Rah kanina guruna. Adi bagai engkai makalan lebih sungkundu man bapanu. Rah nina Petru enda. Kamu di saja rusul bandu cakap. Bapakku mila motakna. Ijakangi mungkin bapakku
nubuh kena aku. Bapak nanti turang rasenina kekelengan. Si begindai kata Nabi, apulilah umatku nina. Enda mendes begi ibas ogen si pemenanar. Kaikin si sangana terjadi ibas perpulungan umat di bata enda. Tupung sie, tupung rana Nabi apulilah nina. Nehken kata di bata, bangsa Israel tupung yang bengken ku Babilonia. Lanai ngeluh ikutan. Maka pengkejapan pengalaman terpaksa tadi ikuta Babilonia enda rebansa kala Israel enda lanai bansi megahkan bana selaku umat pilihan di bata. Apakah megah dengan akak na jadi sada bangsa si menang jaya lanai bansi sebab engkau yang bakkan kalak. Tuhu kala enda receda ate tempat-tempat lanai ergana sitik kelpe. Janah lanai bansi bana kaipe digo ambakan kuta kalakah. Tapi pengalaman si bagenda kaipe ngelikasi ukur kala enda rebahan cemeciho janah pagu kini terkena. Maka selalu manjar-anjar turah kami enda kesedaran ibasia maka Tuhan simbarenda mulai ia ibas Mesir nari genduari pe ibas paksa sebagai pe nipi kala kenda banci terjadi ia pulah ibas pusuh si sedak nari perbahan yang bakkan kala. Maka ipesah Jesaya enda pedah di bata sinurikan maka sinuruh maka gegeh di bata enda gelah namin kala enda ngapuli ukur umat. Ibas cakap Ibrani na situhuna belas enda singatakan sa apulilah na artina ke situhuna ke kata na enda obahlah perukuran umatku nina. Ubahlah nina. Jadi gegeh ibas di batanari enda ipino guna mereka semangat menkala Israel. Mpegegehi pusukna sisangana akapna ia idedeh iukum enda jana nampati kala enda gelahna bansi kaya mulihi jingkang kena heina kubas dalan kepulahan kebebasan pusuk janah mulihkan nandai kekelengan di bata silalap ringan nemani kala enda gia sangana ia yang bakkan kuta sileban. Maka sini turikan di jenda di bata enda labu si mukumi tapi simulai enda Tuhan kap permakan si tuhu memperdiataikan dengan engkelengi umatnya. Maka si terus katakan sendirikan Tuhan kap permakanku kai kenan kurang ibas aku. Ogen si pemena enda niahi kalak gelah namin ngubah perdalinan gelu ku si baru janah nina ibrekan na semangat pasti banci kita ngubah perdalinan gelu perban gegeh di bata dai sini suruh di bata enda jine kap sinemani kalak kita singgit ngubah perdalinan geluhta. Jadi di bata nemani umat na sebagai darupana ender kita ikan jana ibas Yesus jine. Maka peridin Yesus enda sini rayakan kita bas waris sesenda enda mempetandakan isekin situhu nakal Yesus enda kempak umat manusia. Enda berartina peridin Yesus kita genduari ngerayakan wari minggu peridin Tuhan.
Yesus. Ipatangkas mulihir kita kan peridinay. Maka Yesus kap anak Maria, anak Yusuf, ainda kap pe anak kekelengan di bata jini. Aindam Yesus. Jadi Yesus ainda lalak terkawit ia ras di bata lapar nak pulang. Maka di batas telu sada pendai iturikan kangenda ibas peridim Yesus enda ay makap di bata bapa sireh arah saura nina singrana enda kap anak kekelanganku. Peduakan kesah si badia si nusur kempak Yesus tupung ipridikan. Si petelukan enda Yesus jinai anak di bata. Jadi peridim Yesus enda lit kap telu ibas dina si perlu si perdiantaikan. Telu bas peridim enda si pemenang. Hai. Yesus ipridikan Yohanes i Lau Jordan. Si peduakan. Tupung darat ia bas lonari iidah Yesus talang langit, talang surga. Bagi tempat tertaka, izin hari nusur kesah si badia kempa ia desken nderapati. Artinya kaya enda, gegeh surga enda. Si luar biasa gegeh na enda, ngoreh kempa kita ibas jelma si bedate. Enda mesti dikatakan kesah si badia bagi nderapati, melemuk, la kebiarin, gegeh di bata. Si petelukan eda tupung sie terbegi saura i langit nari si ngatakan sa kam kap anak si ku kekelengi kam kap ngena ateku dina eda di bata bapa. Maka ibas diri Yesus eda lid gegeh sorga jana eda mabuktina maka Yesus belinan asangkan Yohanes. Maka nina Yohanes ngosari na sepatuna pe aku lam tunggong nina. Aku mempridikan kam anu lau, tapi ia sireh mempridikan kam anu kesah si badia ras api. Api eda rebansa kita melikas bersih keringanan. Maka ibas diri Yesus anak di bata eda di bata jine kap sireh nemani umatna alu gegehna. Maka nita Emmanuel di bata ras kita turang ras nina kekelengan Yesus nai ipridikan ras kalak sinterem ke kami ndak artina engkai sebab gelah jelma sinterem enda pengidah maka kuasa di bata bapa enda nusur ku Yesus nemani perdalanan umat si uga singgo nurikan ukurna makanggit yang ngobah perdalinan geluh nah robah tobat gelahna ndatkan pengalaman dosa kita pas tahun jubileum 2025 enda itangkaskan membantah maka tahun enda tahun pengalaman dosa simulahi kita ibas dosa-dosa naras utang kaipe adi dosanta isasapkan maka pusuh tak enda pe merdeka pula bahan si sidat mulihi kaikin situhuna kita biakta bagi sini katakan di bata bahan si dengaka kita megah mulihi siakap pusuh pratenta ia lemni kita terapuli kita jana penemanan di bata anta enda rebahansa kita pula mulihi bahansiku biakta bagi tupung jine kita itepa di bata lanai kita leket kubas ya kesegun doni enda sekarang dahara bagian nina opa nina ngakal kuidah erga baju murah kelpak tuh murah nendu saja min papina erga jas entah pe belajar si 8.000 mencapai. Litka kebaya regana 8.000. Ya baju kemeja kimono krina 7.000.
Ras daster 5.000 mencapaknya. Buaya ngasih dia murah-murah ke Pak Es itu kurmian mina. Rah dina perbulangan nenda. Ijakin toko jakin dan deh mina. Pak Kampe toko si lebih rumah tah. Si lebih rumah tah. No. Oh adina laundry kap kata doina. Kita ipulahi ibas kesegulah na sekeraja mentah kena kai pidu ini. Turang rasina kata. Jesus tuhu deher ras gegeh di bata jine. Maka banci iidah na talang langit. Jana kesah di bata nusur kempa iya. Ngidah ijena natap ijena retina Yesus tupungai sangana ertou kau nare ku datas. Ertoto nakap jadi mata pusuh si rebahan sakala bahan si menanami ngidah karena gegeh sila teridah sireh ibas surga nari ku dunia ini. Maka status Yesus selaku anak sini kelengi di bata si alami kape ina si gejapkan si datkan ibas peridin alu kesah artina peridin si mereka gegeh belah banci kita ngubah dalam geluh taku si baru. Jana si surakan si tuhu-tuhu bagi praten di bata. Arkitekan peridin kita persada ras pengikut Yesus kena. Maka kita turang ras seninang yang kena ibas Yesus. Arkitekan Yesus persadaan tak endalan aku bagi persadaan kula. Tapi persadaan eda artinya persadaan pertendin. Maka kesah si badia, si maba kegeluhan si baru. Maka alu peridin kita pe ikut ibas kini seran kematen bagai pe kekekein Tuhan ta Yesus Kristus. Kita krina ngoi peridikan. Janah dandankan si ngau kita tubuh melihi. Ngalaukan geluh si baru ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Dalam terberiah ukur pace bene.